Kajing kublai yepi haga kerten nutra Yesu. Ke kubor ni por gede. Okay. Ka testament berim ke jing start sya ke jing penim kepada Kristus Yesu. Ke testament berim kedai ke jing start sya ke jing penim kepada ke jingai kepada Kristus Yesu. Kita ada ke kubor. Ka shiti ke baar shu Timothy. Kalong ke berlai ke dekat ke bakat san ke angkum ne ba nadu dang kena me u Timothy milanang ye ke jing tho bokoi da ki ba la ban ai ke jing start ye me sha ga da ke jing pen em ke ba da ke jing ai ke ba ho Kristus Yesu nadu ba medang kena ong Paul u Timothy milanang ye ke jing tho bokoi mela tip ye ke jing tho bokoi ki ba pen start ye me sha ke jing pen em ke ba da ke jing ai ho Kristus Yesu na ke jing ke kten jing tho bokoi nadu dang khana milenang ke jing tho bokoi ke to kten jing tho bokoi ke jing tho bokoi ke kam tho ye ke Bible borok koi ke tho ye ke kod ba he ke tho ye ke testament berim nadu Genesis hadu Malachi namar hagapor hagani ke spas nem benung kong empat don ke kod ba red empat don ke testament batamai ke don tang ke kod ba he ti habau Paul ong milenang ke jing tho bokoi milenang ye ke testament berim milenang miletip ya ke jing tho ki badon hagani ke kod ba he da ki bala ban pen start ye me kemudian ke jing tho haga kod ba he na do Genesis do Malachi da ki bala ban pen start ye me lene da ki bala ban pen syampang ye me pen start lene pen syampang da ki bala ban pen syampang ye me syaga da ga jing pen im kepada ke jingai ha Kristus Yesu kemud ke testament berim Genesis do Malachi ka thong jongka ka khubor jongka borok kewe kede nag tangwe tagade ke jing pen im kepada ke jingai ha Kristus Yesu kene gede ke formula lada pi shim gene lada pi apply ni formula ngin batai kelumar ye ke testament berim uti ulanang ye ke testament berim nado bo dang ret bo syahikai haka bo syahikai hopo bo ulanang ye ke jing tho bakine ke jing tho ki ayu ke jing syampang ke jing syampang ayu ke jing syampang naga benta ke jing penim da ke jinget ke bahau Kristus Yesu kemudian no uba pole ke testament berim ubompoi sya ke jing tip ubompoi sya ke jing syampang ubompoi sya ke jing start jong ke jing penim ke bahau Kristus Yesu umpat syampang ya ke jing tho jong ke testament berim unoro bompat syampang eka sungo ke gospel of Christ ngan yito ipi gani ya ke gospel of Christ la yalap na ke testament berim ya ke gospel of Christ la yalap na ke jing tho jo Moses ya ke gospel la yalap na ki hukum u Moses hello anong biang ya ke gospel of Christ la yalap na ke hukum u Moses la yalap na ke kitab Genesis la yalap na ke kitab Psalm la yalap na ke jing tho jing ki prophet ya ke gospel la yalap na ke kotbah he baga kotbah he ke don gawe ke khubor ke ta khubor ke message ke khubor jinga ke gani ke jimpen em kemudian ni ke kotbah he ke kren syapang ke jimpen em ke ba hau Kristus Yesu ngap ha yo bapi sonto baklanga ngam ong ba baro ke jing tho hang to baro ke jing tho ong to kemut ki kren be chapang ke jing pen em jong Kristus Yesu em baro kawe baro kawe pawe ke nong kawe pawe ke khot baro
Ngaklam ong ta barok itu gelong gitu kot ki kren syapang ke jimpen handre ka message ke kubor jong ka testament beri balai ke longkum to ka daw ko long naga benta jong kene ke jimpen ke bansawan da ke jimpen ke bada ke jinget hau kur jisu naga ta daw ke longkum to ka longkum ne kumba ka long haga kot bahe balai ke don kum ne balai ke kot bahe ka long kum ne balai karben kan ni karben hadu tau pot ba let's say ba pimpat la pandep ika sisin ro pimpat la pan pule ika let's say sisin ro ke jing im nyopi kata karben balai karben kan ni karben naga benta gawe ke daw naga benta kani ga kubor ka message jong ka jing pen ka ba hau kris jiso so shopping ini lech kemat ngan pule biang melenang ya ka jing tho ba khoi Langsung thore em ke jing tho ba khoi kiba pen start yeme kiba ajing champang yeme sha ga jing pen ka ba da ga jing ai ka ba hau kris jisu kedon artli kurkom pule ga testament brem kawai de kom testament ya kawai de kom pule nabangi pule ngiyo i kumboyo i ki kon Israel kumboyo i gijiu bat ngimot bada kumboyo i gijiu bat ngim perkat da ka bangi le ya baro ko ka ba ong ha ka to ga jing tho ba khoj ngin yo jing panem kata ga problem jong kijiu ngin pule naga gospel jong u Matthias kalong besan ngat khot gospel Yohanes kalong besan ngat khot ba khundai piwat ke jing tho ukran chi giu u jisu ukran ngi nekten chi giu pi giu piwat ke jing tho namar haki pi perkhat pin yo jing bom jukut pim mon ban wan hanga okay namba haki pi mot ba pi yo ke jing bom jukut ba kine ki jing tho ba khoj ki pla shapang jonga now ki jiu don artli gur kompule ka we gur kompule de ga jong ki jiu haba gi pule gi jiu ki i kumne ka ege ba ong hang ne haga kot ba he ya ka ba ngade ka ba ong i bin pendep ngi de pendep ka ta ga de ka we ka ta ga de gur kom pule jong ki jiu ka ba arpat ga jing pule ga de kumba pule jisu kumu jisu pule ye ga kot ba he upule ka boru yo i baga keren chapang jo u baka ai ka jingpla na gabanta ka jingpen ka bansawan ka jingpen ka bara ka jingai kata de ger kompule jong jesu ka we de ger kompule jong ki jiu ka we de ger kompule jong jesu bar ki apostol na kumno ki jiu ki pule ga ya ga korba he ki pule ka hane gdor kat bo ong gato naddo kitab Genesis khamtam ye jing tho jo Moses baro ke bo Moses ong ye katang ile bale kile kat khot la phundai ko ong kumne ki perkhat da ka bale kin yo jing bom jukut sogur kompule jong ki jiu long ni ke ei banga de ban le abang yo i ke ei bo Moses ong yo so ke ei ga banga de ban le bat kil pule ka bat kile ka bale kile da ka ba khmilinti kin yo jing bom jukut da ka bale ka hare gar jing pule jong jisu pat kalong kumne baru jisu pun sha ong pi wat jing tho na ba haki pi mot pe yo jing pen hare ki jing tho bako ki pla shapang jonga so ke ke bo Timothy usung tho ke bo Timothy ushampang ke da jing start ke bo Timothy u yo priang na ga jing ka jong po ke jing start ke bo Timothy yo priang ke de ka jing start shapang ka jing pen ka bada ka jing hau kuris Jesu hare ka pat ka jing start ngat pen kam nek tin jing start ka pat ka jing start jong ki jiu ha bagi pule ye ka testament bre ka jing start ka barung shiki ne karo kom perkhat ka barung shiki le ne ka jing sngoto ka jing shampang ka barung shiki ka dai daga ba pule ye ka hukum Moses bad ke jing tho daga ba pule ke testament brim ngin le eka bad daga ba ngin le eka ngin yo jing bom jukot nangta
Kata ada ke jing start jang ke jiu, ke jing start ke bau Timothy yo pat kam day ke kum ke jing start ke ba ki jiu ki don. Ke jing start ke bau Jisu don, ke jing start ke bagi apostol ki don. Kam ya day but ke jing start ke bagi jiu ki don. Na ha ke day ba ke testament berem. Khobor jing ada hani por ke day ka testament berem ke jing start sya ke jing penem kepada ke jing ai hau Kristus Yesus. Uno bom don yang ke jing start. Udah umat lah. Uno bom don yang ke jing start ayu ke jing penem syapang ukris. Ke jing penem kepada ke jing ai hau Kristus Yesus. Kita ada ke jing start. Jong ke testament berem. U bom don yang ke jing start. Udah umat lah mat pay. Now, ke jingkli ke bami ke baar ke dengane. Ke ai kata ke jing start. Ke ai kata ke jing start. Jong kata ke jing penem kepada ke jing ai hau Kristus Yesus ke ai kata. Kata ke dengane ke jing start syapang ukris ba kumno ke dayu ban yap. Kata ke jing start jong kata ke jing start ke bo Timothy yo priang na ke testament berem. Ke jing start syapang ukris. Ke jing start syapang ukris. Kaya kita ke jing start syapang ukris ke bo Timothy yo priang utip unang na ke testament berem. Ke jing start syapang ukris kumno ke dayu ban yap. Hare kaya kita ke jing start pat ke ba kijiu ki yo na ke testament berem. Ke jing start ke ba ki yo na ke testament berem ke day ba ukris day ban yap. Hello. Ke jing start ke ba kijiu ki yo na ke testament berem ke day ba ukris anda wan utau ukris day ban yap. Kata ke jing start ke ba ki yo ke day ke jing start jong ki. Ke jing start jong. Ke jing start pat ke ba don ho Paul. Ke jing start ke ba Paul yo na ke testament berem. Ke jing start ke ba Jisu yo na testament berem. Ke jing start jong Timothy ke ba yo na ke testament berem ke day nda ba ukris wan uday ban yap. Hello. Ngin pulih kam syurum. Dan ngilai ban pulih gal nong ke ba sa atkot ba sausan. Okay. Gospel Yohanes nong besan ke atkot ba sausan yo piklet. Ngidon syai. Ngidon ke gospel Yohanes nong besan ke atkot ba sausan. Wat mut bangawan ye kapan mudu ye piu kpa don way uba mudu ye piu uta udai Moses ha uba pipi shania kemudian yu kumno ki jiu ki shania Moses ki shania Moses kemudian daga ba ki shania ha gitu ki jing tho jung ubat ke e ba ong ki kinle ba da ka ba ki le ki mut ba ki yo jing bom jikut ki perkat kin yo jing im bom jikut da ki ba ki le ye ki jing tho jung Moses kata ga ki jing shania jong ki ha Moses Jisuan bodong wat mut bangawan ba mudu ye pi ha kpa ngakhlawan mamudui don way unong mudui Moses ngan itu pi unong mudui jong kijiu udai Moses unong mudui jong kijiu udai Moses ngaklam omanga Jisu thor sa ndre ko hanrai la da pi ngai hau Moses pin jin dalanget hangaro namar utho syapang jonga haba kijiu ki pule ya ka jing tho Moses kimyo I ba utho syapang ukris kumno ba kadeyu Chris ban yap hadin kata sami pat ki klem yo I kata ka ba ki yo I kedai ke ba Moses ongi bangin le kena bangin pendet beka ba bangin yo jimbom jukut pada Jisu wan ong here ngan itu pi mut bangawan mudu pi ngakleman mudu udon mo mudu pi de Moses hau ba pi shania la da pinget yo Moses pin jin dalanget hangaro na maru tho syapang jonga ka jing start jong Jisu kedai gini ka bo yo na jing tho Moses kedai gini bo Moses utho syapang jong ke jing start jong ke jupat ke de Moses utho syapang ke ke ba ngi kum ki jaj ban riu ngi de ban le ta ke jing start ke ba ki jiu ki yo priang na ke jing tho Moses. Hello. Now ka khubor ke de ne ke testament berem ke jing start sya ke jing pen em kabadau Kristus Yesus. Lada ngim yo I gani ngin yai sa ngin yai mat la bat ngi long ku muju. Hello. Ka
bat ka jima re gani habang yu pulih ke testament berim ngiya interpret kat bangimon ngiya batai kat bangimon ngiya le kat bangimon ngim so thau bapleng ka kren syapang ka jimpen em kepada ka jinget hau Kris Jesu. Let's say lade pila jusngap enga ter pi perkat let's say banga keren banyu Moses. Let's say nga keren banyu ga hukum. No. Lade pi perkat banga keren banyu Moses pimpat yokem yanga. Namar ujisu uklem keren banyu Moses. Dakabau ong unong mudu jong pi de Moses. Ujisu ong unong mudu jong pi kiji ude Moses. Ude mau syaba mudu. Balai pi pengkit yang apa pi ong banga de unong mudu jong pi. Ujisu ong yo Moses pada unong mudu jong kiji. Kamut bau jisu keren banyu Moses. Kabau jisu mut gede Moses ukran Jepang jonga tang ba pi mes ngo tau. So ke ba pipile ke de pipendep ya ka an jong ka pop bat ke jingyap ke botho Moses. Moses ukulalong unong mudu jong kijiu ka kalimat ke ba kijiu kishim ya ke hukum bat ki pendep ya ka da ka ba community ba kim yo jimpen em daga balik eka. Kata daga kelimat ka bag hukum ka kelalong ka an jeng pop bat jing yap. So haga kelimat ka bag hukum ka kelaga an jeng pop bat ka jing yap kata daga kelimat ka Moses u kelalong unong mudu jeng kejiu. Haga jing sha Moses umde unong mudu jeng kejiu haga sha ude ubato syapang Kris. Haga no dur kelalong unong mudu jeng kejiu ulong unong mudu jeng kejiu ka kelimat ka bag kejiu. Ki pech syagane ke jing tho bat ki perkat da ka bat le yigini kin yo jing bom jukut. Kataga de kelimat ka bo Moses ukulalong unong mudu jeng kejiu. Ujisu ukwa ban batai shi kejiu. Kane ka hukum Moses kam de ji sha balong kum ne. Ka de ban batai ye ke jing tho Moses da ka khamat ka ba kenjaman se. Kataga de bo Jisu wan baru batai ye kejiu. Tambah kamrung syaki. Wong ji sha Moses tho chpang jonga. Me labat sngi lada kijiu ki wat kim lap bo Moses tho chpang jong utau Kris kumno ba ka dei uban yap shwa haring ne taun sa mi pat. Okay. Ngapan ipi kumno Jisu habo pule yo Moses. Ke bo yoi. Habo Jisu pule yo Moses u yoi gene nyin ye pule. Ya ga kam jong ki ka gospel jong Lukas gong ba arbasaw kor arbasan. Kene ge por hade mo Jisu mi pat ne jing tep u lej lenti sha we ge shinong ge berteng ge Emmaus. But we kendo igi kapto gan igi senran halanti bar ukran bat ki bat ukli ki bat kimi tho yu. Kimut bode ubriu. Kimut ba usude ubriu bolong kuma ki hi kimti bode Kris, kimti bode try hana. Ti ulong ki namar ba kim ithoi uto Jisu ong ki api ki be bat ki bakhya ga donot ban nget ye kita ki ek baro ki ba ki noi tholpa ki kren hado kamde yo Kris ban sha si tome gene ki ek hadin ga taun rung shiga buram kta ga ge ong jong ki prophet ba ka de yo Kris ban sha si tom shwa ye gene ki ek hadin ga taun rung shiga buram jo ula sedang na Moses kot arpunyo bat na kinong tulpa baro ubatay syaki na ki jing tho baro ki bakren syapang jong u Kris. Babul ka ong kini ki armut ki senran ki dalde ki senran syata ba kim so tho so thawe syapang Kris. Ka ba ki so tho syapang Kris tat hado ne klimat ka de ki ong kum ni ngi tengi perkat ba ude mo u ke bansa uban sa sensyar bat uban sa yo uban sa rapateng ye ke jong debit bat uban sa suspa ye ke Jerusalem ngi dang mut bode mo u Jisu no Nazaret ngi demo tangba kum ki jiu kla penyap yo tos ngi ka jing start ka bagi don gede ni ba Kris uan
un penyopat yagi hima bala do no ha Israel. De ban yap yai sa bat usun syar junom ha Israel. Na ka nongba Jerusalem. Kimut ba ndaw Kriswan le bungta. Hare u Chris nda habawan kay baja uyab. Baru tahu Chris udah Yesus uban Nazareth. Baru Yesus kini kimnya sangat tahu ya gijing tho. Kabagi sangat kabagi syampang gijing tho olong ne, bagi sangat syampang gijing tho olong ne. Bawa ndaw Kriswan unam yab. Hare kabau Yesus bar sangat na gijing tho olong ne. Bawa Chris udah ban yab. Kata kada gijing start. Jong Testament barim. So u Yesus le egane gawe. U ong api ki be ki bom tip ye gijing tho jong ginong tul pa. Na gijing kili ke pemikir ne ke kita ke jing bom tip. Jong kini ki senran syapang gijing tho jong ki prophet. Ke kita ke jing bom tip jong ki. Ke kita ke jing bom sungo tho jong ki, ke kita ke jing bom syampang jong ki ye gijing tho jong ki prophet ke. Ka jawab gede ne. Ka kumno baka deyo Chris ban yap shwa hadin gata unsa rung sya keburom. Kata gede ke bakim sungo tho. Ka bakis sungo tho gede ndaw Chris wan om yap. To Jisu on ki api ki be ki bakhya ga don ban sungo tho ye gijing tho jong ki noi tulpa. Kumno ka deyo Chris ban sha si tomi ne ki hadin gata rung sya keburom jong. Kalau artinya kong bat ulah sedang no Moses, bat na ki nong itulpa baro. Hello, ulah sedang no Moses. Mari you sedang Moses, ulah sedang na ki jing tok jong Moses. Exodus, Leviticus, jingkain bat Deuteronomy. Ulah shim na ki tu ki jing tok jong Moses, na ka an jong Moses. Ulah yalap shaki shapang yalade. Uyalap shaki na ki senran shapang ukris na ki jing tok jong Moses. Kemudian Moses uyalap syapang ukris ke hukum ke keren syapang ukris. Hello, ke hukum ke keren syapang ukris. Ke kelimat ke ba pim yoi baga hukum ke keren syapang ukris. Ke tak ada ke kelimat ke baga hukum ke kelalong ke anjing ke pop bajing yap. So, Moses ukeren syapang ukris kino itu pa baru ro ke keren syapang ukris. Kaya bagi keren syapang ukris kumno baka dayu uban yap shwa hadin gata un samipat hadin gata un rung syaga burom kata kada ege baki ki ong bat kadai ka nekeng ka ba kadai ka nekeng ka jing start syapang Chris ka ba upol ong yo Timothy milanang yagi nagi jing tho bakoi daki bala pen start yeme syaka jing daki bala pen syampang yeme syaka jing pen im ka bar ga jing ya Chris Yesus. Hallelujah. So kaya bagi neki arut senran Kim Syampang ke jing tho. Kaya ke jing tho keren. Ke jing tho keren Syampang kumno ba kadai Chris ban yap shwa. Hare kaya bagi ki yo ipat ba ka hukum bat ki prophet ki ong kene ki senran kaya bagi yo i. Ka bagi yo i gede nda ba Chris wan unam yap. On yaisa on sucar kata kada bagi ki yo i. Now Jisu ya keren berong kine kide ki kintin ki bangla keren phi man bangla don lembat phi u ong ye senram jo man bangla don bat phi ba deiban pendep ye kine ki baro ye ki bala tho haga hukum Moses bat hakino tulpa bat haki kitab sam ki bala tho shapang jonga te khot sam sam ngong te ula play ye ka jing shampang joki. Hallelujah. Te ula ai ka jing start yaki. Te ula ai ka jing syampang yaki. Te ula play ye ka jing syampang yaki bakin syampang ye ka jing tho. Ba loong yaki khot sapun reo. Kadai kum ne ke bala tho. Ba dai ro ban pendep yaki. Ba kumno ba ukris ude ban syak shitom. Bat ban mi ro ne ke bayap hadin lai sngi. Habaki jiu ki puli ya ke testament berim. Habaki puli ya ke jing tho Moses, habaki puli ya ke jing tho jong ginong tol pabro.
Kim yo i kumno bakade yu Chris ban yap shwa hadin kita sumi pat hadin lasngi. Kam don kum gata dekot haga Bible haga testament berim boro gawe. Kam don kum gata dekot ka boong Chris de ban yap hadin kita sumi pat hadin lasngi. Never. Kam don haga testament berim ka boong Chris de ban yap hadin kita sumi pat hadin lasngi. Hari habau Jisu wan baru pulih ke jingtho jo Moses baru pulih hukum ya ginotul pa uyo i ba pleng u Moses bar ginotul pa kilakran Jepang kumno ba krus de ban sha si tom shwa hadin kata on sami pat hadin lasngi nang no Jisu yo ini ga idea baru de tibro hadin lasngi u krus on sami pat kata gede ke duty jong pi ban wat kumno Jisu tip ngan ong tong nganam e kon suat pi ngin saya peteng man hikai kumno Jisu tip unut ban ong ba ula ukran ru ong ba la tho ba krus de ban sa sitom bat ban mi pat hadin laisngi udah keren ru hadin laisngi hadal da piwat na jing tho jongki noi tulpa bat na ka jing tho Moses kam don kum gani ba krus de ban yap shwa hadin kita sumi pat hadin laisngi ba ladang impoi shagane ka jing start kabaong ukrus de ban yap shwa hading ta sumi pat hadin lasngi ladang impoi shagane ka jing start ladang impoi shagane ka jing champang ngi yai sa ujiu haga jing dom si junom ngi perkat baga testament brim galong kum to ban ngi le to ye ga ngi pendep ka jing to Moses namar ong ngi kumta ka jing dom ka barben haga donot jong breu upa perkat kuma perkat ujiu hadu mentang ngosi ban ong kada gani don shibon kiba kwa ban long kum geju wat sini seri jungi maka Bible ko ong teu lo play ye gajing champang jaki ula play ye kai ye gajing champang jaki kemud ujisu ula ai hakine gisendran ye ka jing start ayo champang ka jimpen em kepada ka jinget hau Kristus Yesus kai kita ka jimpen em kepada ka jinget Kristus Yesus kai kita kada ka jing start ka boong u Kristus de ban yap shwa hadin kita on sami pat hadin lasi kata kada ka jimpen em kata kada ka jing start shapang u Kristus kata kada ka jing start shapang ka jimpen em kepada ka jinget kepada ka jinget kada ka jing start hoi ka jing start kepada testament berim kadai ka jimpen em kepada ka jing Kristus Yesus kai kita ka jimpen em kepada ka jing Kristus Yesus kadai ka jing start kadai ka jing nganong ba jing start kadai ka jing start shapang kumno ba kadai Kristus ban yap shwa hadin kita sami pat hadin lasi kata kadai ka jing start jong ka testament barim baro gawe pimot ka kubor lakut kamkut kenega kadai ka kubor ka kren jing sabor se jing em Ngasukap ban keren tangkat tukat ni minit haki let's say stenggen ta tam kane khubor ngakwa ba pinch sungoto ya ga testament berim ka keren shapang ka wei ga khubor ka tagde ka jimpenim ka bada ga jinget hau Kristus so habangi pule ga testament berim kan ma bha ka bhangi ban pule ka da ka wei pat ka khmat ka ba kenjaman sem om sho ka khmat ka ba kenjado hadu menta don shibon ngi bangi pule ke testament berem ngi kayak bangi yo i hang to nang tangi ong ngi de ban long kumuto Moses ngi de ban long kumu Abraham ngi de ban long kumu David ngi de ban long kumu Solomon uba paiden ngi de ban long kumu Jonah uba pai uba sai la ngi de ban long kumu tata kini dong no ngakwa ngi bangin yo i yaka da kerup yaka testament berem da kerukom ka ba kam halor kata kerukom Yoi ya testament ba kam lor kadai bangin yoi menta pleng ka kren shapang ka jimpen em ka bodau ka jinget hau Kristus Yesus kane kadai ka jimpen pau ka ba kam halor ban ye gatoga to u David ulang ka nuksa jingi u Goliath u dei awen u Gideon ulang ka nuksa nam ta jingi ka Esther ka long ka nuksa nam ta jingi kine ki long ka jingi kai ka narit kini long jika khulung ke jing hikai na ga bentau rong ba ga dai ha ga bai dai ba ga testament brim ka dai ga jing hikai ka ba
shim naga jing tho barem naga testament barem but walam yo Chris say yo Chris naga do jing tho but yalap yo Chris naka kataga de jing kai nam ta grang ba ka kam jing ikum ke no lap ka dei bangin wat penya bangin wat ya ka tan rai naga jing tho jo Moses but naga jing tho jing prophet ban yalap yo Chris lo pe le dang yalap naga testament barem ngan yalap shapi yo Chris kam do naga pat ke kubor ka baga testament barem ka kren light no nakani ka kubor ka baga don ka kubor jong ka testament barem ka dei ka jing penem ka baga jinget yo Chris Yesu le da pilap da kung pat pilong kulung sa nganong pan map ya ga bangong namar ka soto ya ga ka bangong ngin so peteng we gi por ngin se kendo we pat ka video blen kur kui pi no no je ka pe don amen